Munas hermanui, tata Dios pas palabranta yaurinchis que Mateo 28, sapa pagarin yauri Sánchez, ayadiata risuña que San Marcos, capítulo 1 misama, kunan parlarizun que Mateo 28 manta, maipichus ricunchis Jesucristo y mainatachus resucitamosga, ujuyata domingo pagarin ninja y cielo manta, ángel orcamosga, tun terremoto que hay papatapicasga, chantata guardias, pichus que Jesús pa chorasanku, ampasanku, chaita hawasaranku, chaita nipit ospinanchu carga, mandasanku guardiasta, nisanku kay guardiasta sumahtapone hawankichis, pero kay guardiasta uhta kay ángel terremoto hamustin kama kancharisga, uhta paiguna kepa macho aguitawan desmayasanku. Chantata Jesúsga resucitasga, paiguna hataritawan kurinku kay ancianusma Sanedrin nisgama willamunku Jesús resucitan. Y paigunata ninku ama parlankichis ahinata. Ninkichis tuta discípulos nin Jesús pata hamuitawan apakapunku ahinata ninkichis ashka golgeta osaiku. Y paigunata nisanku ya kusa pacha. Y kunandia kama ashka runa mana creencho Jesucristo y mainatachos resucitamos ganta. Charaiku ahinata diablo trabajan son un chispi. Diablo niwanchis ama creechicho Jesucristo. Ama son oikichista entre ellos, pero Jesús niwanchis hamuichis. Ama duro son ochurakuichicho. Chay zumi son os negichista yampuyachichis. Munanki mana munanki Jesús kutimonga. Cree mana cree Jesús kutimonga. Acepta y mana acepta y Jesús kutimonga. Munas hermanui Jesús niwanchis hamuichis. Son oikichista kichareichis. No hagan kunawan causaita munani. Y desde ya trata que Mateo 28 parlariwanchis nispa maipichos Jesús discípulos wagasaranku chay aposento alto misapi uhuasi ukupi sumahta tukikusanku paiguna ama soldados yaykunankupaj manchikuywan paigunapis nisanku Jesús hina mano wañuyta munanchichu wagasanku 15 wata kurajta Jesús paigunawan kasa y chantataj chay pagarin Jesús ullata yuraj rikuritawan sayarin paikuna chawpipi paikunata mancharikunku Jesús nin ahinata pason oikichihpi kachun ama manchikuychichu noqakani Jesús chaypita rikurin Tomás nin ahinata qankanki chay Jesús a ver max nin rikuchiway chay clavosta rikuyta munani chay clavos husqurqasunku max ninkita chayta. Entonces Jesús nin hamuy Tomás apamuy dedoykita kay maki chawpima churay. Chantata Tomás chimbaitawan de donde churasqa y Tomás nisqa Señor Jesús aregan punikanki manchay kusiguy chay pagarin carga discípulospaq. Chantata Jesús nin ahinata kunanga discípulos ni wawas ni reychis predikamuychis evangeliota kunandia kama evangelio predikaku tukuy haypapi chanta discípulos entregarganku kawsayninkuta evangelio predikanankupa noqanchikqa ni uchika tiempunchiktapis qoyta munanchikchu evangelio predikananchikpaq. Discípulos karganku qaris mana letrayuq karganku qaris pescadores, pero Diospaq makinpi karganku hatuchis instrumentos. Munas hermanui ama dudaychu kaymanta Dios rosonga umaykipi yachayta evangelioman parlanaykipa runamasisnikiwan.